Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Urang ngariung mengpulung bonggok ngaronyok ke sareng baraya KKS. Anu yuk abdi lingih ti Joglo. Ciputa Gunung Abdi Kasur. lingi di Padajaya. Padajaya Kang yuk. Sipit. Sehu ti Padajaya. Tayo Sehu. Abdi mah ti Pacet. Sesepuh Ti Pacet ti Bunying di Bunying ya lokasi Bunying ya. Lokasi Bunying. Urayan Bunying. Orang ya mah iseng sambil ya ngobrol-ngobrol silaturahmi sareng baraya sadayana. Mugian nu sanesna mungkin di lain waktu setiasa kempel ngariung sami-sami sasarengan. Yo endahna kota Cipanas teh ya. Kota Cipanas gaduh Gunung Urayan Bunying. Nah, paling dia lokasina. Mungkin mah ya teh kapi sasi 12 mah rancep ku tihang kolecer kaulinan orang Sunda Gunung Urayan Bunying. Salam silaturahmi, salam santun Aya besi 12 dari kita. di tim KKS Ciputa Gunung Kasur Kemesin. sareng sadayana baraya. Kan poho aya tadi tentang kenaemet. Besi 12 tina jati teh mah. Oke, mantap. Kita ngopi santuy. Ngopi dulu. Ini pengrajin. Kopi doli do, kopi dopu, kopi dulu. Kopi dulu apa coba. Ini pengrajin sekaligus penghobi. Pengrajin apa namanya? Bikin barumbung, simpai, kolecer juga. Pokoknya mah tong hilap upami teka bujang ada mal barumbung mangga dongkap wae Kakang Daseng bangga bare pesen taya sesepuh nuti Siap-siap Urayan Bunying. Mantap. Oke. Yang belum punya baju KKS siap Oke. meluncur. Di Kang Sipit Ya. boleh, di Kang Aweng juga boleh. Ada. Mantap. Cekap sakila ti abdi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena YouTube kan